Саламатсыздарбы? Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Алейкум салам деп қойсыз ба? Салам алейкум. Салам алейкум. Учурашу боюнча контент жазып атам байка. Жети облустун ичинде нарындыктар учурашканды билбейт экен байка. Салам алейкум деп коет экен. Салам алейкум деп учурашсаң төлө коет экен. Алейкум салам деп айтпайт экен. Салам алейкум. Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Саламатсызбы жа? Жакшы. 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 Салам алейкум. Салам алейкум. Алейкум салам деп коесуз байка. Алейкум ассалам деп болбой алды го. Өметтим, күбүрөндүм. Үйрөнүп коесуз ба? Сиз эми салам айтып атсаңыз. Салам алейкум байка. Салам алейкум. Салам алейкум. Ассалам алейкум. Алейкум салам. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ва рахматуллах ва баракатух. Ассаламу алейкум. 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 Алейкум ассалам. Алейкум салам деп столук айттыңыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жөлө кете берейин дедим. Видео kesip at, контент. Контент. Нарындыктар учурашканды билбейт дейт. Жети облустун ичинде. Учурашканда салам алейкум деп коет экен. Негизи ассаламу алейкум деп айтыш керек экен го. Анан ассаламу алейкум деп айткан кишиге дагы мүдөлүү болот экен да. Алейкум салам деп айтпайт экен. Ошо контент кетип атат биякта. Бирок эмнеге учурашпайт дегенин дагы себебин чакырам да. Просто аба бийик экен, элдер давление болот экен, без настроения жүрөт экен.